Ka jingilap election siteng semoy saka yeng darbar thawain ka jala Meghalaya nakabenta ka khatlai mor kaneng kuchunsi nakabenta ukurtong ka parti Congress uba Highlander Kharmalki ki MLA bat ki MDC ka parti menta ka pratrek urisa arja arpoi ki lahiar saka snong tenring nakabenta ban pan ya ka jingkersha nek pai ba khnang ban yo ya ka jingjom hakani election siteng semoy khnang ban pensuk nakabenta election house nam arja arpulai Kanong ikmat jong Shillong is kakong amprin lingdo abata kranting ya ka jingpil tekam jongoni ka sarkar hagbubun kiliang kalong ba ka juk jamdaw ayu bakum kani ka sarkar kala penjeri bo ka jala nang mentai pai ba nong sang sinong katbai kinong lom pisa na kitrok kidu yang bean kamsyam na trekam satya bat kum ki pai ba ki hab ban thau da katar jor shanu kin kersyani ki kertong Shushu kokok amprin lingdo kalau ong bak sokar kami kalap tha ban khang khardep no iki khardop bi ai rei kani ka sarkar MDA kamsim le satya kumbalap tha bat kala sakhi ba dakis patli ki trok ki yang habaro simit bat ki briu ki bodan ha ka high level ki tong ya ka pisa upai ba kumatong iki hasal nai mentan yiwan nang thino umroy mengikwa pekai ya ketika surok shwa bagi duan singan ka jingyalang dakis pa teli ki trok ki ba upland ban ai khajna yano ban let shano kitrok tekis pa teli ki balatap terpa kira ayu ban kabaling mo kalong ka sarkar India hakini kita yaw ki dangdep ai hukum ya ka sarkar jala Meghalaya bahkan kham khardop si sendan ya ki gate ki balong khajna don basngap ki ong lockdown pisong hayeng kinong tenring mangingin kayi kat bangimon ngin penyat takis pa tali ki trok simit papi don haka lockdown pimyo i reki klet baki yeng ki sem ki jong pi kisnong ki thau ki jong pi wat la pimpoi ha kate ka surok ba pios ngau ka jing ot ka jong ki trok bung si bung baro si met giong ba ka jala jong i kaladok nam dok kumno haba ka bha jong pi jong a la shutong kum salenai daki high level hangno ka don ka jing tiplem hangno ka dan ka jingkit kli hadin ka jingklat kendet no jong ipa David kahap banlom banlang ya ka blok kahap banlong banlam ya ka parti banrai ke manu bala pansim ya ka taka benta jong ipa David parhaba kayeng ka sab jong i kalarai bangim kwa bat ngim pat ngaula manginyele ya kan ke election kadai ti ke jongi kabenta ka jongi ka parti pan perkhat yano ngin sei madan bon gibawan pan tiket makaseng kongres henry dakaway ka sur dakaway ka rai laya penden haka jingmut bakan jinda labha namalas ngau thu baka election siteng samoy nginum yok por ban penkre yaki candidate ki patmai ngilay kendo iba Highlander bat rengkat lang jong ka jing nget jong ka blok ngilaray baya ka ticket na kabenta kani ka by election day pan ay how ba wan baat balay ni siyem ya katakaray bangi kam iba Highlander banikiway kaseng kongres pindakan mau bha gunong song snong jong katenring kadai ka parti kepada kami benia kepada pet shy kum u candidate ngin ai happy ngi kwa u candidate balong kum mapi kidok kisuk kikop siliang kisem siliang bat ngis ngau batang dakinong kersan ke kongres let's say nginom patkot bor
Banwan ram ya kaburom hakanam jong iba David nong rum hakum kani kapot. Tingirai bangin shimyi iba Highlander. Kenang mama i. Kinong kersan jong i. Bat mangi. Ringkat bat kinong kersan kayeng kesem iba Charles. Ngin la ban penkop purom. Ya kanam jong uta unong yalam. Ubala shashim jindet napdeng jongi dakajing start ke jong ublay Henry ladama pi kinong tenring pi senyang lem pi yarap lem ngangaget paya kaburom iba David ngin penpura kat kum malamang kapori i dakani ka constitution jong kari ke jongi ban pendep pura ya ka kesan snem kepadon kam balada pisen yang lem ringkat bat ka khatlai mauring keneng constituency ngin ya sad na kabentakari bat kajat penriu kane kadai kabenta jong kita ki political party ne ki seng san partai bat nginom sya yang kajing thombor kabatang siliang Hakani ke jinglei pan jingkersan Presiden Jongka West Khasil District Congress Committee uba Bormanding Nonglang labu ke jingtui pe ba jongka snong tenring bat kumjuru nak benta kamor koneng konsensi bakin ai ke jingkersan wa pura uba Kharmalki uba de kurtong Congress hakani ke election siteng samai kuma pila ai ke jingkersan yu lead ba David Nongrom uba laklat no ka artarik mentau snam hau benai rampang yoi haki YouTube haki TV Tuan saudong jongka jawa na bai ke jongi haki kendang haki kensut ya kalika isu kabaka sarkar mentakatan nek da piginong song yang long ki piu ki banang ki bastat ki belioi haki kendang kensut halo ki ing ki sem ki jongi ya gajing trekam jongi ka sarkar kapadon menta upai ba ubabol ubalang hado kinong kendang kila pikmat ya ke seng kongres kapan ay ya ke jingkersan ban ngida kerman banaga ni kaslong banaga ni konstituensi kila ay ya ke jingkersan kapapaka ya ke seng kongres kapan ay ya ke jingsakri naga bentaga ni ke konstituensi ban uniukan didit ubaga kongres kelaprian daga jingya molang kibabun kibalang ban ay agati kamon ketika diang ban Kristianyo nek bakaburam unbodin naga benta kikam kibadangsa jong une uramba olban kue haduan play ban ida ayo yang kaburam ya imasas polo ubadai ukpasang balabir ubalak nak percaya ayah kani kajing Kristian kapapaka ban wel ban khot bat timdai show ban altatin bangingek ban kajing Kristian bat mansim naga yang kaying kasem kajawi ngikirmen ba ulukan didet ubaga seng kongres ka ay ban kapilian ngay ban poy sa katong bat kajiya syat kemen kajong pi bat ka konstituensi bat ka jala barangway kanlong ka jisat kemen ka bakraw naga banta kining isu kibaka payba ajong ka jala ka jongi ngiton kang sisa yaga ban ay yang ektiga mon kaktiga diang yaga ban sit yaga seng kongres suwabangan siyang lamar ka por kam siya asipan ka mau banakaliang songi ngimde balai bain balai ko ya wei para rawa uba pau kurteng balai nak independent umdai banakaliang ka jong ka party kongres kale bain kale ko ayo mereka sul jauh babul balang habal don kam jauh ba Highlander ka demokrasi ka party kongres pada ka jela pada karui ka bai ka jongi ni hapsim ya ka suri jauh babul balang
hapan ay ya kata kaji Syakri bat nagalian jong parti kongres kelasim halal ganaurim tapi ya kasur jong babur balang balwadon kajing kermen bansok ni pada haga alai potrik yang hapusya kasembol kakti ka baay kajing Syakri ya kiduk ya kisok ya kirangli ya kisibi omdal na kawipat ka party kabawanra ya kasongsok kasongsan nusyol kendiat ya kapor kabalalay na kapag ka kongres ka ay ya kasi Syakri nalo kami India hano ka Jawa ka ay kabapun kolit hagislang agitaw kamda jikot kumbakadon kani ka sorkar UMLE kanong po ba Meral Bon CM habakran hakajilang luang balay ki habandiang hakani kasnong jongki nakaseng kongres ban kerpa di paiba kadawhi kalong baki habanjit biang yaw nong mikmat uban mikmat nakani ka konsumsi ban kren ya gajing sisa kalong ba gajing trikam jong kani ka sorkar MDA ka pamenta ka bagi dalay jong ikmat kala fail nadong sadong kijing duna sudah kal sabab hai tang sans na empadap dang lais nem siteng ngidang yan kijing duna ke babun ngilalap kiju keno ay kaseng kongres kiong ngadi kaseng ke babamsap hagis nem ke bamenswa ladangin paipat hagis nem ke bamenta hagi lais nem siteng ke belalek ladangin nyotang ye kini ki kampamsap ki bagani ke sorkar MDA kalayat lengba nginom la banyo ye kini ki kampamsap ki bakila jule nganong karan jangai kasenong jong phi kamdei ke bajangai nong ne u surok ba obodan syadin jongi baniat ke ke surok Shillong bypass kabayai lembaga ni ke surok National Highway 6 ki khot kapasedang nadu na jarabat nongpo umyam terter sabhoi rumbong banmi sene seding posok sejawai kumta terter sadu rata cera kedai ke surok ka bagi julap kajing bamsap kabak pesirkai kabelajar lembaga jeng kai duyong bian kabagan yang sorkar kalanya ni kebadan harus surok ke bejusa ni jitu bah ke jeng ya denti ke jongki kijukren nagapor sagapor banong bagai ke sorkar ka batri khut hendai peleng ngi ke jeng bamsap ke jongki ngi kwa ban i bala kali duyong ki bakhai duyong ke niat kilong lang bagi calan ki pada siu kerpang ke pakandrung si khajana jong sorkar ningi syam ban ngilam bagi babun ki kali di hajar teligiyat ki di bom dan calan kabamot baka kam syamrung gedu khajana sa sorkar ngimtip hapla jong no garung ngam baka banong nginam kwa ban keren persya ya kino ki kandidat ki biyang nagari konsumsi ke jong ngiyang be hakanong rim baka kongres kayang hakanong rim nakapta kajing sensar ka bakhut ka basuba wala dangi sa kano ru ladangin ya nujur bar kani ka sorkar ka pamentate empat long i kajing bamsap kata ka ditang si benta parado presnam presnong pertau kajing khayi bi an yau duyong hapok kejela kajing ka pompat juja meno kajing im kajungi nengi i menta kajing khayi bi an kepala palat liam kepala penleran ye kisnong githau bat kumta terter susu nalor katangi i kajing bamsap ka basir khai ba ka bala i hakilat pathai kubor wan haying dorbar thawan ru nglaju keren na kalyang jungi ku munong hikmat kaseng kongres ban perta ban pit jingkhang ba gadan ka bamsap ka basir khai ba hapo ka MECL lani ka MECB ka bangi khot ka bala pelat liam kajing bamsap pilai i na kalyang jung pi ka kot kubor ki YouTube perkini kita kedin ka ong balada si sin ba ka tedem kadon kemut bagading ru kadon kemut bagadon ke jing bamsap ka isir khai ba gile bentap i miau gini jing bamsap ke isir khai ndeng isutu biang bagani ka sarkar kadon bentah gi babun gi kam bamsap namar kata ke dong song slong gi bi i kwa ban pensngau sapi bagala dei ka por bagin ai ke jing kersan ye ka seng kongres hakani ka por ladangin paipat hagi isu jong kinongrep ke pi ki jungi larangin pe jing kular jong sorkar lang bagi skim beper
Ki polisi berfer ke bagi ju pertaslah apa assembly ke bagi ju pertaslah hasrong athau nagap tagi nongrep ki jungi dengi mi bakin position ochonoru. Nakaliang jong kupa jong badwet nongrum ubadeiru ameli berem jong kongres namor keneng belaklat no hak arterik ubnai rampang mentau snem uba Charles Pongrok ulong ba kumukpa usung sorong bagi pai ba kila Punjab dan Burom ya uba David ukun rang ba jong u hakasin kabar kuma kila Punjab dan Burom ya u house nam arjar lai. Kanungi dap kumukpa kam tamlei so sarong akasin ke baar pida Punjab dan Burom kumba pila di Punjab dan Burom yang ada usna marjan lai kumukpa bud konila long un syakri la ni unong yelam unong maju pi bomdi baklar tu murut la arpus nem dia hakini ke kintipan kawan ke jingkili nakaliang kipait pa barki ong pa Charles mentafin lep no kata kadi tang si tayo rumpat dep abagi wan on tap yo ba dewek na long kentang ki umat ki barengan Henry kini ka kam sa imperti mamlaki ay bitchman margimla lemda yai lagi mensyakri ya ki pait ba dalam dot pada kalian ke yang nginum dot kandidat Henry karba ke parti kongres kijit yo no kandidat in body au tau kandidat yo ninai ke jingkesan ke pula medpat mensip nampai berkat bagin jadi Highlander Karmalki Tegi orang yang kumno pinjir dia tu beriu beralih bersayu kunyo biar se daruan. Tutip pergi long kami, long apa? Kani kebentang dia pun ken mau apa? Bagi dia pun jadi beriu bagi isi, dan dia bagi it. Hab jadi beriu beran keman ban syakli yo ba. Bola ban kit ban ba. Beran ke mensim ke jing angnot ke jing tang bangkit ya ke tani ke lengkor ke bakia kumbala kit u dewet u kon rong baca amar kata kadau iyeng hang ngawan dan kibong mu basar les ulum leit de ulum leit kan bas nomar udan kadau udan dau yo nu kandidat Jogok Sen Kongres. Tutip para orang sosong nong tahu. Pada kalian kesiyeng kesem jong ba Charles. Ngin Christian Hok, ngin Christian Tili. Yuba Highlander Karmalki. Kumu kandidat jongpi. Ban job na Sen Kongres, ban un betengru. Yagi kam keperang sa. Bau David ukimla shimla penting dep nomor kata kepor kem syabun bultin pun pinjong ke jingkren juga ini tang ke jingker par ke barit bawan nalu ke mensim ke cuma to hakini ke kinti ailat yo niu de romba uban trai ke kam ke jongpi uban syakri ya pi uban lam linti ya pi syakataka jing mentai ke babun ban penyo ya ka jing suk ka jing sain aka shnong ka thau berha konsensi borokoi di nomor kata shim kini ngalat pen kerpa di pi basa sisen pan pin jeju bai Highlander Karmalki kumu kendi jo Sen Kongres pen job yu berhak alai putarik in sa thebot baka haka artarik bade isa nyaw ya kabur kasgi bau kladu dewet haka artarik tubar ndrup nai andula kha ai ba un pe ingi na jrong taka khmat ku phusam likhe ba phila Punjab ya ubriu ga yeng ka sem ka jongu kupa jongu la Christian tagni kiten ba kindat ku play si ajar mo ha gakti baru lagi jingkren tapi saya pun lagi jingkren haswa junga hari kewabat ia kecimut junga kolong ba ibaca siong
ba kani kakam election kakam sang masima kamde kakam nunganti chong kanu ka yen asam hagba bara kim pachu kran yekta kasam cek halai kadai pat kajing bha chong kajing kasam ba kajing start chong i bat kasam kongres iong ru pakamdai bancet yo buit ne bosun hagam sani masima yumdai bancet yo buit yo bosun kataru nunjuk hamnon bakran kamar harajit yang nikmat ngan kam yo bosai jumut beri ya ke kam menteri nak benta kecing bet cing bang ba kecing mentoi cung pajba pajlang kam tam cung bodok ti kita kira hak ba ba kecing mut cing berkat cungi nampak on penjerang marfikum ba fil aslo bahkan ni sarkar kala fil narang sedang kumbal batai KMA KMC haswa junga ifil nakadaw bakimla ban pentrai hakur kom ko badai hagajing sisa kaning India kadang hagajing poho halai dagjing sisa bagla na Delhi para kastil ka BJP bakin hupi ngidang akurdo ngasay asno ikitin kibakilo taman jungi ni kurdo akapo menta kete sisa kunta te aku akan berpat ini, bah, kenapa dengan tembak no, ya gini gini bakla, ibab penjenjar, ya ke emblang salang, ya kamai ya kecil jumfi, to, hagan dia kalau hotel minta, semua wancit, yang langsung kongres, kenapa mengencap, bat, kecil cap cumi hagan dia bayar election, kan kedau, bah, hakas nem Afulai dengan ya ka General Assembly kasam kongres kan paya kabar bat nila ang pagkala ya sibun kilkon terkam kenang wa ipajba kini umat bang sasisin ya kajing suk cingkemen bat kacing kambang kambit hayeng asam om kamba lomenta